Bindingnya degaga pengaja lainnya banna amatengah bawang mama deladda ni tumatalabiku yaitu amatengah pada wad diriala pengaja. Iya itu biasa na capa-capa tahu ya bicaraan na riasanya decing. Kue toba na capa-capa bicaraan na riasanya dosa ko tak kalubang itawi ko amatengah. Sepanjang iro rupa tahu denang kanalapok paringaran na bicaraan na riasanya amatengah insya Allah. Tulimat turun rupigo itu perintah agama. Dan niat tulimat tungat-tungat belai pelanggaran na riasanya agama. Magi nang kakajajah makuk ko ito matalabiku silis-silis salata sesa namo galun na tawe na taraktor to. Buah darat na tawe, buah darat na to. Awak tak kaluba miri amatingin. Magi nang kakajajah to matalabiku pak baluk makuk ko halala halulu na lulumanang tak kaluba miri amatingin. Magi nang kapak kantor makukwe kwitansi 5 juta anak bawa nolok na natambay si nolok na seddi mancaji si 50 juta tak kaluba miri amating. Tapi iya ko pada mengat tahu itu terbiku denang kanalap pari-paringaran na. Nama ti buku-buku kiko melo kipigo iro palanggaran aga ganacang pungalata lari jama. Magatunang kakajajah makukwe ang kasiri-siri salata macapa-capa ri parintana pungalatala macapa-capa ri sampajangnya macapa-capa ri bere jamae macapa-capa ri decengnya tak kalupa meri amatingan. Padahal to terlebih kung karmasiri pungalatala iye ko pada yang ngaranyi ro amatingannya mesti persiap ka pada aleta muler yasanya amatingan. Apa dena yang mana na tuan terlebiku atan na pungalatala pure rasakan nyeriasanya amatengan na nacampuri mana deceng angkat terus pule di palawangan na atan na pungalatala mati nacampuri ja mati matengah pigo ja baka maja amatengan na. Ini makukin kamu pa kesempatan na langit pungalatala de gaga pole ri palawangat at temad dan nuang temam minasa sarikwam mengibaja sangat ye ko pada irapi acota de gaga irasaka sarikwam mengi nyama bawang baka ye ko perlu to talabiku mari lauki ri pungalatala sarikwam mengi nale taro-taro na ri seseta rigo angkata matengap tigo deci. Dan yang mati ada 7 nariasanya deceng. Nah alim alabina Nabi tak sallallahu alaihi wasallam simple sekali malam malada nari kumelo kilolongan ngiro alam birang ada na pagura Nabi tak ye kumelo ki mati matengap tigo deceng melo ki mati la campuri deceng nasa Nabi tak kama tahyawna tamutun kama tamutun na tusyarun pak biasa ya aleta rilalan na ya atutungat tay pigo ya sanya deceng ala kulaku kita terlebih kung karmasiri pungalatala tuntuir ya sanya deceng nigi pak biasa alena rilalan na atutungan na pigo ya sanya deceng insyaallah potensi besar orang itu akan mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Magi nangka siri-siri seleta rialan alam dira ri pungalatala matanga masampajana mati apa pas sempajan memang jana bawa sempajan 5 waktu tuan terlebih kuna jaman bahkan sempajan sunnah nalaku-laku papule sehingga dega ga waktu na malikae redu inyawana tiwi mangolo ri pungalatala banna matanga mo masampajan. Magi nang kapole di palawangan na tumatota sesa ero kolalan na masige lay redu nyawana pak berjamaah memang 2 tahun yang lalu ke jamaah salah satu masjid di Tanduk Tedong asalnya masjid Nurul Iman tapi ya marisangnya masjid Pancasila angkat kalau salah sik di tumatala beku jamaahna ramalan matengangi mataja waktu buka puasa di masjid angka jenekna mapuasa topi ko topi on romakan jae ko masigi leirat nyawan
Apa iro abiasangan na tumatata koro kumiro imap pabuka pak benuay mesti na TV mana masigi kumana masigi tawi mapabuka maga na TV ko masigi na sabak na kita orang ni iye ko buka tawi ko bola mapabuka tawi ko bola na mabela iro pondron na tawi buka puasa boleh ri masigi talancangi mak dirjama taw magaribi sehingga asimaturusun na koro pak kampungnya kung kami lo mapabuka TV bani masigi kalau pulo menit ariolo dena panas sempaja magaribi tawet tamana waktu buka engke ceramah agama koniro to matalabikur matanganya maring kalinga ceramah agama mataja waktu buka ri masigi entato pa jennena ular malato pinamate kira-kira magan alambira maka deh panitia masigi koro yana rona tahu almarhum ustaz luar biasa memang topak dari jamaah ye kode gaga na sejog ka masigi dua rupam itu ye kode na su saliwak kampung malasay ye kode na malasa mas su saliwak kampung astalang ang kamoy ko kampungnya deto na malasa mas tingka ko masigi nala taro-taro na rin pungalatala magtangangi ko masigi coba tapi kung talabi kung karmasiri pungalatala ang kato atan na pungalatala matangap tigoja matangap makki botolo na mati mega ita gare ko televisi pa matangap ni mino balo o pulosa mati mak bampangan bampan aji pada nalaku-laku tawena ni na biasa rilalan na tutungan na maka potensi besar kematiannya demikian sehingga naloraki ali manabina nabi tak pak biasa ale tak tigol deceng ala kulaku ki insyaallah itu matu tu keadaan tak waktu tak mati dan ni ajak tu tak cabar ya sehingga deceng sehingga dia agama tak tu terlebih kong karena masih pengalatal dena pagi tidak buka ya ro kesempatan tak peluata untuk sapa ya ro deceng ya ro pada na deceri papule ye wengi pa e cena pa to e ga deceri de menai paham maka dari malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajri nigi salai jama-jamanna kesibukanna waktu istirahatna jokkat turugi taumate matazia rialangi apalangi yaitu tawe rialangi dece pole dari pengalatala pada apalan nya dece nalolongan itu amatingangi siaga dece nalolongan itu amatingangi maka di pengutali wona de gaga boleh receng gana aro apalagi pak eko aswamatingan na nih pasalenga jama-jama kesibukat turungi tau mati maka dia nabi tak mapada lo nako masidat taki sek di bulu ulaweng anu dena fajr ditabuka kesempatan untuk lolongan ngiro rio ran nuna pengalatala ri apa polingan dari asangnya deki pada badannya ya ulangnya tong telebiku ulang muharram ang kasiti turi ulam malabi boleh risare aire egana ulam malabi termasuk ya ulam muharram ya ulam malabi betul sinin na de cari jamari lalan na ya ulangnya memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain cuma mega mi boleh di palawangan tadi na pahani itu sir ulam muharram kadang-kadang maladak na gini maladak na tahu awak nasanya ulam aja nasanya ulam makera nasanya ulam macilaka terutama tahun terlebihku as-sonomporang ulam muharram ini kamu kampung ini nama Surpahai bahasanya ya tahunnya tahun terlebihku as-sonomporang ulam muharram aswaha pada kita ini iko makawitas so satu tosi ada sedikit perbedaan jadi masalah itu aswaha jadi terancah si aswaha lalan na yes sidaungi terancah dena melong mapamula matana aswaha apa asonomporo lemara dena melong mali agaga dena melong lecek bola dena melong mapabunti dena melong salai kampung magai makerak nasa somacilaka somaja padahal siaga aswaha lalan na sidaungi kami nak cede apa aha lalan na sulangnya na 12 ulang apa kali 12 40 arwaso
Dia tu milong maga-maga ro. Apa ya semana nya maja, soha mana nya? Kami nak cek bata puluh arwah so berarti siulah sitanya lebih cek deh. Apalagi tu terlebih ko ya ko maladat to ni nak kerer ketawa sona tak dena ke posina ai pada salama. Mega to ulah di palongan na temo tata seta na setoya sumajai ro sona tak dena ke posi. Padahal makare guru tak kusing kaya tu sona tak dena ke posi so kanjat to ya tu sitongan-tongan na. Apa tak bayangkan ni gede kodena pa tak dena posi tak pungalatana. Mapa mula dia lo bunga jadi talat tu makuk ke dia pada posi tak dena kira-kira iga maraji. Angkana to dia napa aja tiri weren-rengi posina. Dia napa aja tiren-rengi riwe posina tudangi mata zia mapa ko engka dia ro posi tuli urusu mo pa. Maka aku ngureki na sa posi dia pada tak dena. Jadi tu syukur mata ko pa tak dena pungalata. Ay mega to makaraga gitu talabiku. Siulah tu sita kalalana sitaunya berarti siulah sita ngasal tak dana ke posina siulah sita ngasal rompor ulah muhara telumpulah lebih lalana sitaunya dia tu melo mega maga. Padahal makadai bicara na Al-Qurannya makadai pungalatala inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra. Nah ia bilangan na ulangnya risesena pungalatala isna asyara syahra 10 2 ulang lalu nasi taunya fi kitabillah apapun itu ketentuan pungalatala 10 2 ulang lalu nasi taunya pura tentukan pungalatala muharras safar bil awal bil akhir jumlah awal jumlah akhir rajab syabban ramadan syawal zulqaidah zulhijjah 10 2 ulang nasa pungalatala lalu nasi taunya dong makanya si pungalatala lalu nasi taunya 10 2 ulang minha arba'atun hurum angka apa ulam malabi termasuk apa ulam malabi ulam muharram nasa pengalat ulam muharram ulam raja ulam zulkaidah ulam zulhijjah satu pendapat nairo ulam zulkaidah tu matalabi ko idi ogi megatoro niniri banasanya ulam tacipi apa na cipi dua lebaran idul fitri na idul adha dia na melo mapabot kita iru ulang ya pak macipi gerek dalet na iru boting padahal maja ko mapabot ulang tacipi na melo mo to cipi kadang-kadang tu talabiku angka biasa mate kang ada mak kuy carana dia ni tapere ro gadustas na mapapo memo je kajaja kare sapo ko nasangi masu sompo asur tadana ko posine dia ni kale sudah tuman ko koy karena sebeli bola aku mende nasa Mekah asal pura nasa ulam muharram malah semi kumeru nasaru dia na aja tifusa kaya ko gicarana dia na kajaja mapakro nasa bakpahan na tawi mapakro keyakinan na nairu pengalatala tuwa talabiku dibicarana ya senga ada sekursi ya tupuannya tagat tungiri kapamasa na atan na monro ana inda zanni abadi itu iya nasa pengalatala tagat tungari kapamasa nomon batuan na yekon ka po dari palawangat tatan na rupa tawe atan na pengalatala timak kapamajalo ripuannya itu jay na bira pengalatala tapi yekot baca ki mapak kalulu atau timak kapamadai kilo ri pengalatala insyaallah tulidai na biran tu kecarana dia nak jajatong mapaku ana sabah mapak kor pada kapana tawe apa kalulu atau ki makredi napakala di pengalatala dena wadingi pakatuna aga gana pakalabi pengalatala sebaliknya deto na wadi pakalabi aga gana pakatuna pengalatala basari ulah muharram tu talabiku ulah na pakalabi pengalatala yero gese sak tabe kadang-kadang melo betua bentu kullu yero makade haram muharram haram maja minu balo haram maja mapangadi haram maja minno haram maja mangkalingan ni ulah muharram sa maja padahal dena yang mana na wirid kada harange maja ya ku makade tanah haram makanannya Madinah doki makada yero makanannya Madinah kampung maja Lair marisanya teman-teman biku tanah haram makanannya Madinah tanah malebi yero masjidil haram ya rega al haramain masjid ko Makkah masjid ko Madinah loki makadero masjid ko Makkah masjid ko Madinah masjid maja apa angka ya tanah haram masjidil haram padahal masjid malebi onro lebih na to talabi ko cicang mas sempajat tawi ko masjid Makkah
Wika siratu pasebut awe masampaja ko kampun na napapada. Siratu sebut. Iko siratu sebut ang talabiku iko ikalima yung masampaja sesusiwan ni ye panawadi layrapi siratu sebu iko anapik pulona taon na masampaja napacica taon masampaja ko Masjidil Haram. Anapik pulona taon. Iko ikalima taon masampaja ko meron sesusiwan ni mi. Maghribi, Isya, Subuh, Roro, Asra, kumana Masjid Haram. Wek kataluratu pitaw na masampaja ko kampota napasisusiwan ni masampaja tawi ko Masjid Haram. Itu sabak na may gaji salah-salah ko puli ni Makkah puli ni Umrah lesu kampung istirahat masampaja. Salah pahato siya. Waktu na lumin re Makkah la ilaha illallah pahato haji masampaja pahato horo masjid namu pa iman abit kato. Majin nono puli Makkah la ilaha illallah ibati kutu kita ni matu mari masampaja pengaji na sempurna ni pajin aleku ko Makkah ye ko na mumujungkir bale ale mu masampaja de pa mu puli Makkah masampaja de to mule pa pare sampaja ko kaji salah pahasan nai ye ko sengka de ga ma pakro ko mi wajo kita mega. Jadi tuh terlebih kudena yang mananna ya tuh werek kada harangi werek kada majade kadang-kadang pada ni muharram malebih lo siki buka sejarah tuh terlebih lo siki buka sejarah egana nabi na pengalatala surona pengalatala salama pole risusah temaka-makai rilalang ulah muharram terutama wani tuh terlebih ku 10 pun ulah muharram as-sumalal bilad. Iwan nih. Nabi Nuh alaihi salam pura lolongan lempak raja kata pulau waninna dena kena petubusi sedilino lempak dega ka salama irwat duit banyak pengulta Nabi Nuh si bawa tong kemen dari kapalana ibaratnya kapalana pengulta Nabi Nuh si bawa tong angkai matepok dari alena ulah muharram nak jajan. Pagulutan Nabi Yusuf alaihissalam pura diterungkus dia rumah gau bawang lepai pula di penjara udah muharram kejadian. Nabi Ibrahim alaihissalam pura ditunuh atir dia rumah gau bawang Namruz ibas salama pongalang ta'ala pura diakan api udah muharram. Pagulutan Nabi Ayub alaihissalam itana malasa tu tarabiku ibasawiri pongalang ta'ala udah muharram. Pagulutan Nabi Musa alaihissalam pula rilelu dia rumah gau bawa dia sengi Fir'aun binasa Fir'aun si bawa wawanna selama pengulutan Nabi Musa si bawa Bani Israel wawanna pula muharram kajajian aro egana Nabi na puangalatala egana surona pungalatala selama pula risusah temaka-makai magatosi na idi mega makarekengi. Jadi tuh terlebihku ye kong kapole di palawangata tomatuay engkat totona nata ye ulah muharram namero na masiga iruburane apa bunting aja tataja capu ulah muharras pak bunting maka kata orang ije saya itu nanti masalah tuh mana sama apaku ya ini itu nanti masalah pak itu kapata dia nih betul tuli kayakinata tuli makapamaja kilo ribuan ya jatuh na dira pengalatan riseseta tuh terlebih ku iri tumatapo ye ko angka waktu malabdi mapakro agami sipato situgatongan naro ijama rumusna ya tuh pak ye ko angka waktu malabdi mesti angka parenta malabdi itu rumus itu. Apa namu magalabdi na wattu ko dene ijama yero deceng angka ase sumpugan na siba wattu malabdi deto gaga deceng nan niya alabira rilolongan tabe pasujuma barsengan ni seseta sayyidul ayyam pangudun na sinin nasut ye pasujuma tapi namu magalabdi na to talabi ko asujuma yeko deceng na parentangannya ale malabbi na nabi tarijama ria sejuma dena rijama deto gaga deceng na niya alabira rilolongan aga deceng na parentangan aga mata tuh terbiku
narikot lelolongan nga sa Juma panguluta Imam Al-Ghazali ondo na pakalabina sa Juma mapamula arawin na kamisi napapulimiman ni Yaro di cengkes sesumpungan na si balabiran na sa Juma matobak kanukumeman ni nasa bayi tu atobak kanukue nalorangi guru tak tu talabiku taluat tu taluas solalan na si minggu aso kamisi aso Juma aso Senin ye talu ye ko dia tatobak aso kamisi aso Juma dia tatobak aso Juma aso Senin talu itu si tahu isi sama ko kewe katalu mi matobak si tahu nama kade Tuhan Rita tak lebih itu melampe gemak na tahu daripada melampe kanukun magai ye ko melampe kanukun tak mega ada gawaji terancang cemme waji ki cemme junnu ki ye ko angkat koro temo talabi koro si patok mabica sinin nalan roale nasabari lampe na kanukun tak nade ni mabica dia nasa cemme junnu tak ye ko dia nasa cemme junnu na tawe berarti dia to nasa sampajan arwayan majene siki ero abisangan na limay ya letu si kue termasuk rokon na jenne ye ko nasabari lampe na kanukun na tawe ang kawad di mabica kor nasabari lampe na kanukun na dena mabica dena sa jenne na tawe ye ko dena sa jenne na tawe berarti dia to nasa sampajan ero bahayana sehingga makanya guru tak lebih itu malampe gemak na tawe daripada malampe kanukun na sehingga waktu tak matobak kanukun na si minggu telu ngaso aja na telu kata lu itu matobak si tahu pengutai Al-Ghazali mah pemulero kami sore na pakalabih memang natobak kanukun at pagama kemudian wanina Juma baca surah Yasin baca surah Kahfi nigi baca surah Al-Kahfi wanina Juma ya rega sona Juma ya dampangi dosanya si Daud kemudian Elena sona Juma isunnakan ngicemme sunnah Juma uniakan ngicemme sunnah Juma carana to terlebih kulit fica kimana sinin nalan roale sinin na wetati ibake cemmele iniakan ngicemme sunnah Juma sona Juma sinin na wetati se di dece sit tati we se di dosa ta iro lorang ripuan apa angkat tu cemme ba namu magati cemme toki tapi dena niakan ngicemme sunnah de gaga nolongan apalan dece aro kemudian ngai sunnah kan ngimakele jok ka masjid batuan na masiga ki jok ka masjid sejuma bicara na hadesa itu terlebihku nigi mele jok ka masjid sona Juma mapara ko masjid kay onta ni mundiner mapara ko masjid kay sapi mundiner mapara ko masjid kay dembe mundiner mapara ko masjid kay manu ye ko matangay jok ka masjid sona Juma mapara ko masjid ka manitelo ye ko menre mani pakatobay na pertama masjid telo ampuro mani nasidak waktu terlebih ku reseseta itu boji ti masjid dekat telo ampuro apa ti matanga kita masjid are gimele si jok masjid tapi matanga tama lepa mitiolo ku tiawana bola lepa miolo yawana po ngaju kemudian tama si masjid teman terlebih ku le sunnah kasilisa kiolo jiji mamulanye bicara nagame bendenge ni sangita wede cenna angkana palanna jiji mamulangnya di masjid sona Juma terutama malotengi pada malaga tapi pada miromana munro jiji mamulang aro itu si sorok idina mage de nisanya palan de bisa de cina kemudian tuh terlebih kemarin kalinya kita toba matung-matungang aja lah ini akan boleh lu matinro kadang-kadang tuh terlebih ku kerba Juma na sa cakarudu ka tapi ko himatu masige makatobo kita watinro lepat dosa Juma na yekia tuh terlebih ku dega kapran kecuali nare kumaring kalinga ki katoba deni sading na tumatinro tapi iko yaktung kay mo memang ni pole ribole lo matinro maring kalinga katoba ke ceritana apa kumaring kalinga ki katoba na matangangi jala ro katoba nagala ki tinro lo ni agas ikut takab di memang sirap peta makra ya patatan duka matu nono biba katoba berarti tanya ke memang setelah bikung karena sirip Allah taala ya naro deceng
engkau sesumpungan na si bawa aso malabi namuma galabi na so juma iya ko jok katawi majuma na tomatin romato idi dega galabi rangi lolo dega ga decek tawe mi lolongan. Ular ramalan yang kedua, ular ramalan Sayyidus Syuhur, pangulun na sinin na ulangnya. Iya pa ni lolong alat birat mo talabi ko ko ipapole decek kasi sumpungan na siwa ular ramalan apwa sayri asoy asam pajangnya atarawengnya riwani namuma galabi na ular ramalang iya ko to manre tangaso mamatin re ko wani dito gaga decek lolongan ama ko to ni ulam muharram iya ulam muharram to talabi ko ulam malabi iya pole re pae ulang di 10 ulang saliwan na labiran na ular ramalang tapi namuma galabi na ko deni jama decek kasi sumpungan na si bawa labiran na ulam muharram dito gaga lolongan. Sekarang ada perintah agama itu terlebih kung karena sirip pengalatala rin na ulam malabi ulam muharram. Secara umum sinin na deceng ijamay rilalan na ulam muharram na napakalabih mana pengalatan. Terutama puasa. Maka Nabi ta afdalu siyam ba'da Ramadan. Si kanjak na puasa na tawe. Saliwan na puasa na ular ramalan, iya na dito puasa na tawe rilalan na ulan na pengalatala ulam muharram. Dia nagagacaw lagi pa. Iya kalau ke pamigay puasa ta puasa sunnah, iya na ulam muharram ita pamigay puasa ta. Terutama wani, mamari pada mapasa muki wani. 10 umpon. Apa dia na tu topeng apa situ? Iya ko dita puasa lagi wani topeng apa sih? Apa undo lebih na ya puasa wani pa. Nah cerita guru ta'aliyafi an-nasyiri siya dito pandita Riolo Patu Ariolo maka ni guru ta'aliyafi an-nasyiri iro ya abiasa ngku dia na paja timapan reka tapi mapadi ka aro dia na tamat kelapa itu biasa timapan re agak sana tumas lagi nih nih guru tak tumapadi masa hore pandreki biasa tuh masa gina bangsana ya kasi keluargana pengaji candong alhamdulillah asa genangan na miro nubiki na pandreki apalan na rumah pandre na dia kelaturi almarhum menurut guru ta Imam Nawawi dibolehkan ye ko ang kapoleri palawangan tayo matingan na masa gina mukti tumatalabiku asidat kaki termasuk pasidat kami na masigai terima mapandre. Yana tuh nagkacara mapakku ya riseseta ini masa genai. Aja temen lo kan perlu tomateta iya kong kamu orang para ke sini riseseta ya. Apa dia nagagalalan na pigo dece. Dia nagagalalan na alena masjidat ka. Dia nagagalalan na alena mapandre. Ini menipat di mundin na iya. Iya ko masa genai ki. Dia na marigaga mapandre ki taniakan ni apandre tak letulor itu tomateta. Kadang-kadang karena nak marimondin melep perlu na dito matene gana galungi salengangi engka pangempang la ilaha illallah ni warak ke katong matene kasi dek mana kena pandre-pandre di mana kena sedekah yang diniatkan untuk orang mati iya miru bawa na lo upa iya kumhure malep tawino bi Pak Ima bacanya dua si baki napa di kantong Pak Ima 5 sebu mi balat tuh dito matene biasa ya bida Pak Ima kung kataruto apa karo Pak Ima tapajak kerak sila lona iya kumakare pun na bola malu mo kerak Pak Ima cana jaya kerak itu mati ko kuburu kerak magato sila kerak to mati ko kuburu makare wilap mo na nyawa na anak ko mon di luar nagalu salengan na 5 sabu bawa na kiringan ka kastelan ito iya ko to masagena mo to talabi kung kara masire pengalatan di marigaga iya ro guru taro yang menarik dia na masagena macipi iya aga na pandero guru ta'aliyafi an-nasyiri bere-bere ni kasi nasabaya to miro hakulen na bere-bere mi tinapandre sosok awai meto miro hakulen na jadi ternyata pada yasangi mapandre yasangi masjidat kana mo holo-kolo mi tuko ipandre ini akan ngisidat kay masjidat ka to bahasa tayo di Pak Padare iya ko tasak-tasak na oti tak sanggarakan na tapangka manuk-manuk manda aja na tanan na nana tanya ke mana usidat kay walo-kolo na pungalata la manuk-manuk paningnya makrimaga na pare ko bali dara kumale roti ko sidak ka to ga lebih palumpo na sidak kayan di mina odi paring kalinga timoli timpoji male oti na ta apa mence itu siya doon
Onro kadini ro guruta, yero kasi Andrena asoso na roti rakko mi, roti rakko. Roti rakko mi tinandre kasi. Garugu roti rakko na, ero sesa-sesana ro roti rakko Yena ro pada punga guruta. Napa na pandringan bere-bere? Oh, sos ti pandringan bere-bere mabang. Oh, sos ti pandre bere-bere. Garugu roti rakko mi tinapandringan kasi. Nanyagang pasti dekat. Tapi pengalaman ro guruta masa ko ulo Muharram terutama di 10 umpun ulo Muharram perbedaan wani pa iro bere-bere ti upan redena milu manretai seolah-olah na sanapitanya di sisi ku makadawi namutu wawatta bere-bere pakalabito ulo Muharram terutama 10 umpun dena milu manre majamilo na kumakade namu bere-bere mapuasa to deni gaga coba panre bere-bere wani pa Bening kita pandai bere-bere woni nandai berarti bere-bere betah itu. Dia tuh wakada tuh dia nak puasa woni tuh betah cenne dia wakada ya bere-bere tuh mi wasan. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ye ko angka tuh melo pamegai puasana saliwanna puasa ramalat tarolano di pamegai rilana ya ulah Muharram. Dia naga cau kanja puasana tahu puasa sunnah tahu rilana ya ulah Muharram. Nah, itu perintah kebaikan yang pertama. Mamuari pa ilakulakunna jama yaro mati ki matanga ki mapuasa ni redu nyawata masya Allah luar biasa. Magana kira-kira balloner ro. Agak je sana. Balloner bicara na tahu akrewi bu matanganya mapuasa na mati. Matanganya mengaji na mati, matanganya masih kiri na mati. Jok kamak kuluhu Allah, kubola na yan, kuluhu Allah, alena tu macam mati, alhamdulillah. Tapi makan kira-kira jangan rampir tu matangnya buhun tu na mati. Allah, nauzubillah. Matangnya macam buhun tu na mati na kalalai pa yung kalinga pa. Letu anak apo taro dena pa jati masiri may kalinga kalinga tu anak matangnya buhun tu matuan na mati. Iku matangnya ki mapuasa na mati ne. Itu mulai mali taro-taro no pungalata matangnya mapuasa ko jarang ijamat mo terlebih ko. Takro. Ayan terakhir. Aga pilih channel orang nabi ta ilaku jam na yula Muharram nalorangi ipamega pasti dekai. Napas sagena. Asa tamo ta kariolo. Yera tu wani pa megalada tu mali baji agi je sana batat. Megalada tu mali pasero. Megalada tu mali Agi sana ro, pastri, magai carana to matwa tariolo kasi, macipi fakkalinonna, makurar risesena, nalomelo to kasi masjid kamelo to kasi mapasagena, malini aga masempo na marwa, aga masempo na marwa, yan ro din ro pacabalay, patapie, pastiroe. Cuma anak marimun dia na pahanya katari ro tomataro makadero boleh aga gariolo nasi kami napas lagi nami tomatata iya ale na timali patati ale na matom mali patati ale na matom buru-buru toto timali patati ulah Muharram mali si patati asa ulah Muharram si mali si patati 10 ni bitu patati na tagat ko boleh dega na berang pajabawa ni mali patati ulah Muharram wadi mukim mali ulah lenye iya ko tanyakan itu terlebih ko rumah pasage nangi nasa bayi to miro pakulit ta dan marigaga tapi ukabang matuk ko pa tidak efektif lagi betul na dena malah matukan na iko patabi pasero ya apalagi ko bubu pitun rupa mimero ya pasage na dena malah matukan na maging kamana na bubu na tahu Ipendre kang imatu bali bola bubu pitun rupa makanya bali bola ta aga tuh lo kagak sih mapas tagenan ke bubu pitun rupa aku makanya bali bola ta ya aja nah ya asal rupa na bubuku aku tambe na sa durias si bawa panasa deh sinalaku bubu ta riseseta ide masagena itu terlebih ko den marigal ko meli mabubu pitun rupa bali bola ta yei di acco to pitun rupa ki acco to pitun rupa ki akon ro pitun rupa ki yari ka masagena si duit atau terlebih kung karma sa rin pungalatala ali ki motor ro pitun rupa napatas si dikang ro tara malipuro ulo tapi kiri ki seminggu makanya guru ta Sofyan At-Tauri 50 nih tahun na parat kay
ya hadese 50 ni tahun na gurta Sofyan Atauri 50 ni tahun na uparate ya hadese asalang ulam muharrang iti mapasagina ka ti masidat ka ti mabere ka terutama sa 10 umpona selama 50 tahun urasaka dena kana macipi pakalinoko pengalaman rohani na gurta Sofyan Atauri. Yan, wadi mo ito ba ito parati kamo na puli ripalawangat ta di na may lulap keregi na di na may lulap indar na pa di panalap indar na malas indra apa sagina kaya ulang sida kay ang kamo na puli ripalawangat ta itong talabikon ka naman siya pungalata di na may logan na palulungan na apa sagina kay tarasakan gurta 50 nito na parati asa ulam muharat mapasagina uy selama 50 tahun na sadena ka naman cipi pakalinok ari gitu matalabiku ang kapuli ripalawangat ta mega je pa kita mataulo gana muluppo mana usaha na muluppo bola na muluppo oto na muluppo bini na muluppo mana tapi deto tu masusah to cuma pada dina ya barati makurang-kurang mapasagina to bansani ari gi pak tina juncu abala cede tingka balai ma juncu apa sagina ki masiga apa iya to ya sa apa sagina patol lah abala ang kapurawan remacara Pak 2 tahun yang lalu kumaroke iya rumah di pengaji taupan asana pengaji taupan tomaros tapi kumaroke mondro napi pitu tau sogina ya waktu apa nih masih na bangun cilalena kira pengaji taupan napi pitu tau sogina lebih nih apa ada 2 tahun na pendre umrah gratis kebetulan ya ramalange Andrita Ustaz Ramdhani le sanero ba sekolah saya ingkat aku tandu tero monro alene si jok macarama utane magagamor kati pangajito pa makukui nasa cana pato nasa Ustaz gana nasa to na lagi ta 10 juta 20 ta pernah di bami nasa yermalan utane yerwote patu na melo usalay makaka pangaji selamat aja ya tidakkannya timapas sagena agame ba nabira pangalatala ko di nasa cana pato luar biasa sini na nasa jancin na agamay risesena nasa tumapas sagena ti masira ke pura mana nura saka yo ko kakade bicara na agama na iya pasti dakai mapas sagena patol labala pali ewanya na sura saka ustaz pura semakan dia fi kujung pandang kebetulan nasa ka bola ko ustaz bali bola aku sebelah kiri pas bali bola aku sebelah kiri nan api magina senap pitanya roja kasana puange iya ro api lutu nanre bali bola aku nasa sebelah kanan ye ko akal melo pake ye pernah wadi lecce ye ro apie bali bola aku sebelah kanan ko capu bi bola aku pak bola aku tengah bola aku bawa matingka salama na bola aku kiri dan kanan capu mana na reapi kira mana na tahu makre agar baca na paji na lalu ngawartawan makre paji aga baca aga padungan tabi na dega aga na baca aku na ya na tu na dega sekolah aku tamma mana sang SD toto ku mi manca gitu sogi cuma pura lalu ko saboda culiki makre pasti dekai apa seganai patola bala ini tuh satu jama ye di paton terlebih kon karena mesir pengalata tapi ku carane deh karena juncu bala bali warke ilaha illallah apalagi ko bene mereka paja salama ibu oh ibu ya sang itu maja ko lakai mereka lebih betul jana ko bene mereka lebih mulakai mereka cede daripada ini bene ba makare gurta ye ko men rekombo se di bola namo magarakkan na lakken na punna na bola ye ko mabasta boy benena punna na bola endre ko kuto bolai demu malupu ya tu manan kade to malupu na mara sekke lakken na chochon mo sekke lakken na tapi benena panna sunna mabasta kala mana na pacal lira ko andre tapi ye ko men reko se di bola namo maga basta na la bola lakken na punna na bola ye ko marakkai benena punna na bola ja lalu mabani ko tu bola de ta malupu ya tu mana ka malupu kin mabasta mo lakken chochon basta lakken tapi panna sunna masekke tapi dia ada coba eko bene maseke lakai merekel sempurna na penderitaan bang kata tuh biasa tali waliwa wei bati seke asing maseke bene na merekel pilake namu mati rumah dompet itu pada salah ibu oh ibu ya ko tototan kalake tina sulapi dompet na kunci bawa ni dina nakada madosa ki pamino kisana tapi kalau lepernya lo dampak sih ada aja memang telepas lagi di mana laki tak kau dia ada pengekam bapak na dan pengekam magami mau ide ada pengekam yolo agak memang jadi dosamu biasa tuh tadi di muka dompetmu bapak na cina tuh tuyul malai ya malai seke
Tuh terlebih ku nigi lakai mabes ko benena, mabes ko label anakna, lisa bolana. Mabes satu pengalata lama langi dale. Itu rumus itu. Sehingga makanya Nabi tak mawassa ala iyalihi nigi mapasagena lauri lisa bolana. Pada nawani. Ipa sehingga natoy dale nari pengalata lalan na yorotau. Amare tuh terlebih kung karena masih pengalata la. Ye, kami nace deh Pak ye. Dua decing na parentangnya Nabi tari jamar na ye ulam malebiye sehingga Allah kulaku tak tijamai insyaallah nale mati taro na pengalata lari seseta matang tigo decing dan satu kesyukuran ye kong kapole di palongan tak mati matang tigo decing ipas itu kong mati ri akhir si bawa to decing dan niari taro ri ondo na to decing kenro mondo ondo na to decing ri akhir ia nari turila la suruga pamasena pengalatala faulaika yadkhuluna aljannah wala yuzlamuna an-nasa naqira. Baik, barangkali demikian waktu kita